Sarah punya power 800. Ya, betul. Silau dia 150. Ni antara yang tertinggi juga yang saya buat hari ni. Ya. 10 sessions left. Dengan magic ni Sarah dengan kuasa Allah kan. Dia punya mata ni 65 saat je total. Dapat mata baru, penglihatan baru, kehidupan baru insya-Allah. Dah lama saya lukis pada kecil. Okay, I wish you all the best. Inshallah, you recover really well, and also you're gonna be a new person. Okay, so inshallah, life is gonna get better and better. Okay, emotionally, spiritually, and physically. Inshallah. Okay, good. Thank you. Boleh balik. Boleh balik dah.